Amahoro y'Imana nshuti bakunzi tubana no ku muyoboro wacu wa YouTube channel yitwa Yosuwa TV. Ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima mu bice bitandukanye by'isi mudukurikiye muherereyemo. Tuje kubana rero mu makuru by'umwihariko agezweho ari kugarukaho hirya no hino mu isi, ariko by'umwihariko kuri inkuru uvuga ko Iran yahinduye umuyonga bimwe mu birindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangira, Iran imaze kwangiza ibirindiro bya Amerika 16 biri mu bihugu 8, aho bimwe muri byo byahindutse umuyongo ku buryo bitakongera gukoreshwa. Ibi ntibyavuye mu icukumburwa ryakozwe na CNN rigaragaza ko ibyinshi muri ibi birindiro byari byibanze Amerika yari ifite mu kigobe cy'Abarabu cyangwa Arabian Peninsula. CNN yagaragaje ko Iran yagiye itera ibi birindiro yototera kwangiza uburyo bw'itumanaho bwa Amerika, radar ndetse n'ahabikwa indege za gisirikare, kuko ari ibikoresho bihenze kandi bigoye guhita usimbuza ko kanya. Mu bikoresho byangijwe kandi harimo indege ya Boeing E-3 Century ibarirwa nibura miliyoni 500 z'amadolari y'abanyamerika. Umunyamakuru wakoze iricukumbura witwa Tamara Oblawi yavuze ko mu biganiro bagiranye n'abantu barebaga ibi bikorwa byangirika bemeje ko Iran yagabye ibitero bikomeye. Batubwiye ko babonye ibitero bikomeye kurenza ibyo bahuye nabyo muri Iraq ndetse na Afghanistan. Akomeza avuga ko hashingiwe ku makuru ya Minisiteri y'Intambara ya Amerika Pentagone, Amerika yakuye abasirikare bayo barenga 90% mu myanya bariho muri iyi ntambara ku mpamvu z'umutekano muke. Intambara ya Amerika kandi na Israel na Iran yatangiye ku 28 Gashyantare 2026, ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabaga ibitero muri Iran byasize byisha abayobozi bakuru bari mu nama i Tehran, barimo Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran asimburwa n'umuhungu we Mojtaba Khamenei. Imwe mu ngaruka zikomeye kandi zatewe n'iyi ntambara ni ifungwa ry'inzira ya Hormuz inyuramo 20% by'ibikomoka kuri petrole byoherezwa ku isi yose yafunzwe na Iran, byanagize ingaruka ku bukungu bw'isi muri rusange. Dukomereze kandi kurivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yibasiye umudepite Iran Abdullah Omar wo mu ishyaka ry'abademokrate amucishina gushakana na musaza we. Depite Iran yavukiye mu mujyi wa Mogadishu muri Somalia mu 1982. We n'umuryango we bahungiye muri Amerika mu 1995 bahabwa uruhushya rwa burundu rwo guturayo. Muri Werurwe mu 2020 Iran wari umaze gutandukana n'abagabo babiri yashakanye n'umuhanga mu bya politiki usanzwe afasha abakandida mu bikorwa byo kwiyamamaza witwa Tim Mainet. Kuva Trump rero yasubira ku butegetsi mu ntangiriro za 2025, Depite Ilhan n'umwe mu bademokrate banenze imishinga ye myinshi itandukanye kubera ko ingingo y'imari wari witezweho kugabanya amafaranga ashorwa mu nzego zimwe na zimwe. Kwa mbere Gicurasi 2026 nibwo Trump yatangarije muri leta ya Florida ko Iran ukomoka muri Somalia adakwiye kwitwaza uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ngabwire abanyamerika uko Amerika ikwiye kuyoborwa. Trump cyageze no ku muryango wa Depite Iran avuga ko nubwo we n'umugabo we baberanye ariko ngo bashakanye kandi ari abavandimwe, nubwo ababazi bagaragaza ko ibyo bitashoboka kuko uyu mudepite ari umwarabu, umugabo we akaba ari umuzungu. Asa n'utera urwenya kandi Trump yavuze ko amagambo atekereza ko Depite Iran ashobora kubabwira umugabo we bagiye kuryama, amubwira ati ijoro ryiza musanza wanjye tujye kuryama. Depite Iran ntajya aripfana, ariko kuri iyi nshuro ntarasubiza Trump ubutumwa aheruka gushyira ku mbuga nkoranyambaga bwari ubw'itariki ya 30 Mata ubwo yanengaga umushinga w'itegeko rigenga ubuhinzi n'ubworozi, ahamya ko wirengagiza inyungu z'abakora iyi mirimo y'ubuhinzi n'ubworozi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dukomereze kuri inkuru ivuga ko Cardinal Mbongo muri Kongo we yikomye imiyoborere Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'igitero cyagabwe ku bapadiri. Arikepiskopi Gatolika wa Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Cardinal Fridolin Mbongo atangaje ko imiyoborere mibi y'abasi iki gihugu ari ituma umutekano uzamba bikagera naho icumbi ry'abapadiri rigabwaho igitero. Ijoro ryo kwa 30 Mata rishyira uwa mbere Gicurasi 2026 nibwo bitwaje intwaro bateye icumbi ry'abapadiri muri Paruwasi Gatolika ya Saint Ophir Kinshasa, bangiza igipangu cyaho ndetse n'inzu zaho, banatwara bimwe mu byo bahasanze. Nyuma y'iki gitero cyakomerekeyemo abapadiri batandukanye, Cardinal Fridolin Mbongo
yasuye aba bapadiri anagaragaza ko abagabye iki gitero bakorana n'abaturiye paruwasi kandi kabagizi ba nabi bakomeza ibikorwa byabo kubera leta ya Kongo idashobora kubakumira. Kardinali Fridolin Mbongo yavuze ko nubwo bakoze igikorwa cyababaje banibaza kubera iki byageze kuri iyi ntera n'ingaruka z'uburyo sosiyete ya Kongo iciriritse ndetse n'ingaruka z'imiyoborere mibi y'igihugu cya Kongo. Uyu mwepiskopi kandi n'umwe mu banenga ubutegetsi bwa Kongo adaciye ku ruhande gusa ababushyigikiye bo barambimwangira bakamwinuba. N'umwe mu banyekongo uba Kinshasa watinyutse kuvuga ko intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu yatewe n'uko hari ibyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itakemuye mbere y'uko itangira iyi ntambara. Tukiri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa kandi nuko hatangiye imyiteguro y'akamaramaka igamije kuvugurura itegeko nshinga. Abashyigikiye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye imyiteguro y'amatora y'akamaramaka, ni amatora agamije kuvugurura itegeko nshinga. Igitekerezo cyo kuvugurura itegeko nshinga cyaturutse mu ishyaka rya UPDS rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uri ku butegetsi n'amagingaya. Abayoboke baryo bagaragaza ko bifuza ko uyu muyobozi yakwemererwa guhatanira manda ya gatatu kugira ngo habone umwanya uhagije wo gukemura ibibazo igihugu gifite birimo ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara iki gihugu gihanganyemo na M23. Depite Paul Gaspard Ngondagoyi wateguye uyu mushinga agaragaza ko itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arikwiye kuvugururwa kuko ryemejwe mu gihe cy'inzibacyuho nyamara ngo ubu byarahindutse kuko igihugu cyobowe na perezida watowe n'abaturage. Uyu munyapolitiki yasobanuye ko hari byinshi bidasobanutse mu itegeko nshinga risanzweho cyane cyane agaruka ku byerekeye ku matora bityo ko hari igihe kigeze ngo abaturage batore basaba ko rivugururwa mu rwego rwo kwirinda impaka. Kwa 30 Mata 2026 nibwo inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye uyu mushinga isaba komisiyo yayo ishinzwe politiki, imiyoborere yayo ishinzwe politiki n'amategeko kusesengura byimbitse mbere y'uko utorwa. Ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nka DRC Sanga Himpungu uyobora ishyaka rya Mvore, umushinga w'akamaramaka ugamije kwica demokarasi mu nyungu za Perezida Tshisekedi ndetse n'ihuriro Union Sacrée rimushyigikiye. Sesanga yagize ati byose bigaragaza ko ari gutegurwa ikurwaho itegeko nshinga hagamijwe guha Felix Tshisekedi manda ya gatatu. Simba ishyigikiye na gato demokarasi ntiba hashingiwe ku mishyikirano irarwanirirwa. Nsabye abaharanira demokarasi bose kunga ubumwe kugira ngo tubungabunge iyubahirizwa ry'itegeko n'itegeko nshinga kuko niwo mutungo wonyine dusigaranye. Umuvugizi w'ihuriro mu karya imitwe ya politiki itavuga rubwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi Prince Penge yatangaje ko itegeko nshinga cyane cyane ingingo yaryo iteganya ko umukuru w'igihugu atagomba kurenza manda ebyiri leta agomba gukorwaho. Penge yagaragaje ko kugerageza kuvugurura itegeko nshinga hifashishijwe inteko bizaba ari ugutatira igihango igihugu gifitanye naryo n'ibyifuzo by'abanyekongo bose. Ubwo Perezida Tshisekedi kandi yari mu nama yo guteza imbere ibikorwa remezo yabereye Kinshasa tariki ya 8 Mata mu 2026 yaciye amarenga ko mu mwaka wa 2032 azaba akiyobora Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe batavuga rumwe n'ubutegetsi bwebo bamwibutsa buri gihe ko manda ya kabiri izarangira mu mwaka wa 2028 bisobanuye ko nta myaka ibiri asigaje ku butegetsi. Dukomereze mu gihugu cya Kenya hari inkuru ivuga ko urukiko rukuru rwemeje ku cyemezo cya guverinoma ya Kenya cyo guhagarika gusiga imodoka amarangi ku buryo bukabije n'ibishushanyo ku modoka zitwara abagenzi gikurikije amategeko kandi ko biri mu nyungu z'umutekano w'abakoresha umuhanda. Imodoka nk'izi kandi zamenyekanye cyane mu Rwanda mu myaka ya mbere ndetse abakundaga kugenda inyamirambo bazihabonaga ku bwinshi zikaba zarabaga zishushanije abahanzi kandi zirimo n'umuziki mwinshi. Muri Kenya kandi hari ubwo usanga imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi yarasizwe amarangi bikomeye ku buryo uyicayemo adashobora kureba hanze ngamenye hageze kubera ayo marangi n'ibishushanyo byabaga byuzuye ku modoka yose no ku birahure by'amadirishya. Umwaka ushize nibwo guverinoma ya Kenya yafashe icyemezo cyo guhagarika ibyo bikorwa igaragaza ko bishobora kubangamira umutekano w'abakoresha umuhanda ndetse inasaba ba nyiri ibinyabiziga kutongera gukoresha ibyuzuyeho ibishushanyo n'amarangi bikabije. Witwa Michael Makubo yahise ajyana ikirego mu rukiko agaragaza ko icyemezo
icyemezo kinyuranye n'amategeko. Yanavugaga kandi ko bibangamiye umuco w'abantu bo muri Nganya, ubwikorezi bw'umujyi n'ibindi bibangamiye ubwisanzure bw'abakora ubwo bwikorezi kandi cyari inzira yo kureshya abakiriya. Yanavuze kandi ko ari icyemezo kibangamira abakoraga umurimo wo gushushanya ku binyabiziga kuko bizatuma bura akazi. Urukiko rutangaza icyemezo cyarwo rukaba rwaranashimangiye ko itangazo ry'ikigo cya leta gishinzwe ubwikorezi n'umutekano mu muhanda NTCA ryo kuwa 14 Gicurasi 2015 arikurikije amategeko agenga ubutegetsi kandi ko nta burenganzira na rumwe bibangamiye. Rwagaragaje kandi ko Makuba atashoboye kugaragaza uko icyemezo kibangamira uburenganzira buteganywa mu itegeko nshinga rya Kenya. Rukomeza ruvuga ko hashingiwe kuri izo mpamvu zavuzwe haruguru urukiko rutegetse ko ikirego nta shingiro gifite. Rwanashimangiye ko nta hantu na hamwe icyo cyemezo kinyuranye n'itegeko nshinga kandi ko kitagamije ivangura iryo ari ryo ryose by'umwihariko ibishingiye ku muco wabo muri Nganya. Urukiko kandi rwanagaragaje ko urega atigeze agaragaza ibimenyetso byerekana ko uko icyemezo cyangiza cyangwa cyagize ingaruka cyangwa kibangamiyemo abavuga ko ahagarariye kuko rusanga ibi biri mu nyungu rusange z'abakoresha umuhanda. Ni naha dusoreje, reka mbashimire cyane mwese nshuti bakunzi ba Yosuwa TV. Dusubire mu makuru yacu ataha, by'umwihariko tugaruka ku makuru abagezweho mu ntambara zitandukanye hirya no hino mu isi, yaba mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara ihanganishije Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi no mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye n'umutwe wa AFC M23. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde muri byose.